ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Upa im nyanro si im yong ubalong us im jong kahima maharam haka arputrik unaitung arjapsaw ulaong ba uburam lot ya baro kikenhun seng balang kibadan hapo uput usam jong kahima maharam hanrei kidon pat katukani kikenhun kiba persyang ban pinto briayo u bat ya kahima wala ula ke jinsakri kabapaka ya kikhun ki hajar jong kahima baro kowe ya kani upa im nyanro ula kentho haka jingalang balapan scam ya ki nongket kam jong ki arteli ki circle laiteli ki unit bat ya ka jong ka new trap achik national movement girls wing jong ka southwest khasi hills district ya ki nongket kam jong ki ni kishnat rekam ki bala tip kerteng kum ka mau kerwat circle bat ka menriam circle ka maulangwir unit ka nongrem maupat unit bat ka mausau unit lapat scam da president rangba jong ka seng uba lamprang kharbani hakabala sakilang da president ka hill farmer union uba komandar syangplang ki menteri shnong ba pher bat kiwe ki bala sha khot soba Habreng keterha nagimat di bakta madiom bak di badung di rensem di atiblan dak jingso kia bedot ni ikon tanai Meghalaya dak jing tipreu tiplai ngin trai bedot top ban pende yang jong kahok lam trai man trai halo ka khendau ka siap ka riti ki dustur ka tin ka thle bat kor kubam in jongi ka baladan nadu ka menor nida smairo nadu ka tasni banganne syakmat ngiyela ka jinsur ka jinsyang phang Pandaben sem ihok kira kari, ngilang ki atiar ki bakai, baki payaba baskan, jong ngecak penreu, nak bantahan yada, yau berusang, lengba ka HA kenal, bade ka hak lentrai mantrai, halal ki Jakarta puta, jong kali pakai jaket beliau. Idon kita ba nasuburan sebelah mana, kalau kita nak ke isu berikut ke mana isu tahu, kita orang apa sebenarnya? Wan istrimut, wan pajimut, wan yang kosong harus dua sebenarnya. Kamu juga di sini ya, net dan di sini lagi luar. Mereka itu apa itu fikir orang. Dia sedang ada yang kuat. Januari, setelah kita dikit untuk sekolah, hakawai kita jadi memerang. Kat halu bertahan ba, kira besok menteri, kita lucu bagi betul. Manual sekarang kita kami masma, nomor kita siap umur, siap sisa umur, kami jesi. Kecuali satu ketika pisau di kisah malam, semua orang itu mungkin malam itu apa itu kita cuma berdiri di sini, kita juga harus melakukan sesuatu ini. Kalau dia seberang kita sedang sesuatu ini, kamu tahu kalau Frank Kumbu presiden masih terpilih. Jika dia kalau presiden apa, berkoba, yang saya kata apa firman, pelaksanaan. Nomor Orang ini berubah kuat, berfaham atau ya sekarang ada berberapa kristus itu bisa kita bawa itu semua. Kalau kita ni berwan sudah berubah, nggak mau ada berwan sudah. Iban kasih kebar dan berwan, kebar dan berwan sudah berubah. Berwan pun, berwan itu, berwan dia keren, lagi semua
kumno ba berbaik dulu akan sih jadi mundur kawan but gua itu di nomor pembeli sama saya support saya malah buat kata-kata time dulu isya penuh kata politik buat politik buat dulu ada way menolak minta ketika arman petition belum minum kawan kita yang maklai yang kalau time kita kalau time ada Menaikkan bagi lah percaya maklai kita kalau time mereka dulu bersama nama mana yang terway ke kaum kerja bersama kalau buat berwin dengan kawasan. Dan nama apa kemudian kita bersama oleh kalangan yang akan cukai dengan ayo zina nak kahikut. Perkataan dari nado jenuai henado kadang disebar hal atau perang jumlah me kebab oleh derma bagaimana ayo yang kepada kahikut. Maka ayat ini orang kaya kalian sekarang ketika sibuk di kamar mak kapag saya kecil karena senyum ya kecil beliau bak niswa ban kentu ya bi habalong kino yang kumara kentu dari Sri Krishna sama Allah ngimdai banleh susiat ngimdai bersiap jadi lebih isu dan kejitek bakdan don tenolong Henry ngimdai bersiap jadi isu kibaran kam jom Krishna kata jom dari pakai jahit beliau Nasyuklah penting mau ini hak ini dia jom kesek HM kibar hak reu telik Islam kapag sadap hak naik setembah sibun kikam apa kapag lele kabayo lese hadut mentara kajak reu kapag lapan lele Rapi mau dari kesehatan HM kebahagiaan syabodar kebahagiaan kampung tenari boleh banbek yang ibn asam kumsi bentar banyala yang putusam bagian tidak siap mengejar beliau bahkan lagi dari asmen Islam kadang kesehatan HM kebahagiaan syakal yang ditai bola lapinong atau tu belakon bantungi saiput maupun kumsi benda pandiara yang pukusan bagai kita siap yang berjaya beliau nama yang dikasih adalah Sultan Syur harapan niara yang kendau yang berjaya beliau nama